Dumelang, ke a le lotjha, ke a le tamisha go semoya ka Dr. Magabo. Ebile ke amogela le ba ile gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo gopela gore le subscribe, le like channel la rena, le gotle le notification bell. Ke a leboga. Ke rata re dire reading ya rena ya letšatši la lekgono. Gomme reading ye ke continuation ya reading ye re dirilego maabane. Reading ya maabane ke the weekly prediction. So today re dira daily prediction e le gore tla no ba ntše e re fa more advices go ya ka mokgwa e le gore reading ya maabane e sepetše ka gona. Ke na le the fool, ke na le the knight of wands, ke na le the star, ke na le the sun, ke na le the king of cups, ke na le the hanged man. Okay, tšatši la lekgono ba go botša gore whatever e diralang ka ra bophelo ka ke setse ke boletse gona nako tše dingwe o kgwetša dilo ga di sepele ka mokgwa re planne ka gona. O ne kgwetša ka re motho o na le bad luck di tla di šalane morago. Ba re o seke wa napa wa nyama, o seke wa napa wa give up-a, tšwela pele ka dilo tše botse tšeo o di dirago. Go mo go bona o ka re ntho o berekang ka yona ga e go berekele, go raya gore this is not meant for you. This is not meant for you. O mongwe le mongwe mo lefaseng o na le ditalente tša gage tše a tlile go le tšona mo lefaseng tše a di filego ke mangwele a gage. Ne tla ntsho lebagašo ke rata go fola snefinyana ke seke ka di disturba. Okay, motho mongwe le mongwe o na le talente tša gage, so go raya gore le wena o swantse o realize ditalente tša gago, o di tsebe gore na talente tša gago ke tša mohuta mang. Motho mongwe le mongwe o na le mahlatse le matlhogonolo a gage. Di-blessings tša rena di ka se tshwane ebile di ka se tle ka nako ya go tshwana. Ya o mongwe e ka tla pele ga gago gomme ya gagwe e tla tla ka morago. Ke ka mokgwa e le gore mangeloi goba the universe e beakantšhitše dilo ka gona. So ya banthela gore ka nako ngwe re ke tšhela dipati ka ra bophelo o kgwetše le gore di-blessings tša mogweraka di tla ka pela-pela di tla di šalane morago. Everything ka ena e diragala ka speedy. Mebereko, dikoloi, dintlo, manyalo, jwalo le jwalo. Goba di-business tše le gore di a gola di a phadima di tsentšha lehumo ka gae. Wa kgwetše le gore wena tša gago ga di tle ka pela. Nako ngwe ntho e ka kgwetše le gore e tlo feletša e creator letlhoyo. O na le motho mogwera gago, wena kwana ka mohla o phela o mo lebogiša ka letšo tse tše diragalang ka raphelo ba gage. Wena ga ona ntho e diragalang ebile o thoma go moduma, o thoma go duma gore o ka re nkabe o le wena yena. And then o thoma go focusa too much into yena dilo tša gage. O lebala go pay attention to dilo tša go check gore na nna ge dilo tša ka di sa sepela gabotse, am I on the right track na? Ke dira dilo tše le gore ke ditalente tša ka na? O kgwetše le gore ntho o e dirago wena ke ntho e le gore o bo bona mogwera gago a dira dilo tše di itseng wa thoma gore le nna ere ke thoma go dira dilo tša go tshwana le tša gage. Sanctify yena o guide ke mangwele a gage. O followa guidance ya mangwele a gage. Ke bona ba tlile wena ba mfa this creative ideas ba motša ba re dira 1 2 3 bula business e so o ba studiša ntho e so. Ba tsebile lehumo le ba nyaka go mo fa lona le tlo tšwa out of yona ntho ene la e studišitše. Wena because o bone mogwera wa a studiša ntho itseng le wena wa thoma mo kopisetša gore le nna ere ke studiša ntho so wa se lebelele gorena wena ke ntho e le gore o passionate ka yona wa e rata. Wena ke ntho e le gore wa e kgona. Batho ga re botlhale go tshwana ebile re ke se ka re botlhale ke no re intelligent because everyone o botlhale. Everyone o botlhale mara eno botlhale ba rena re tlo bontšha ka tsela tša go fapana go ya ka mokgwa le gore re filwe ka gona. Go ka kgwetše le wena botlhale bola wa gago o nyako bontšha ka tsela le gore o kopisa motho o mongwe, then obviously dilo tša go di ka sepela gabotse. Wena ga o sa followa di-instructions tša badimo ba gago, o kitirela dilo tša ka boso wena, mafeletšong o dira di-mistake. And because ga o sa ba theeletša le bona ba feletša ba ngala ba re go a tshwana a re theeletše a re moleseng nape dilo tša di thoma go hlaka-hlakana. So wena o tlo realize botlhale ba gago. Ba re tseba gore ge wena o realize botlhale ba gago o realize ditalente tša gago and o theeletša guidance ya bona, dilo tše di botse tlo tla mo go wena. Ba tlo go fa more creative ideas. Reading ya maabane e boletše ka dilo tše le gore di tlo tlhaga, dilo tše le gore a di kgatlhiše, dilo tše le di ka affecta tšhelete. But yes, you can still stop those things from happening. Ka go nna fase lekgono wa realize gore na ke eng dilo tše le gore wena o swanetše o di dire tše e leng gore di ka stopa yona
distraction ela wa di-challenges tsela e le gore di etla. Mangwele a gago ba tlo go fa botlhale, ba tlo go fa tsebo, ba tlo go fa knowledge, ba tla go tlišetša di-ideas, di-business ideas goba other ideas tse le gore di swanetse di go phediše mo lefaseng, because yona le ba tlišetšeng tsona ke tsela e le gore wena o swantse o e tšee, e seng tsela e leng gore e tšere ke motho o mongwe, wena o lebeletše tsela ya gage. And then ba bolela ba re o tlo ba successful as long as o theeletša o tlo ba successful. Wena realiza tsebo ya gago, realiza botlhale ba gago, realiza ditalente tša gago, o followe ditalente tša gago. Ge ke be ke bolela ka botlhale, ke be ke bolela something like intelligence, botlhale ba ka sekolong, gore go na ngwane mong ka tlelaseng ba no mo ruta, ga fitlha ga ebile ga a bale, mare dilo tsela di tsene ka mo tlhogong immediately, o very very intelligent. Gwa ba lo mongwe e leng gore le ka ba ruta kua ga dinape di tsena ka mo, ko di ka no tsena mare tša fetša tša ba tšatšwa, gore a kgone go phasa test ya ke ntho le ga fitlha gae a tše dibuka a nne fase a bale very hard a studiše. Ke botlhale mo e le gore ke be ke bolela ka gona botlhale, e seng botlhale ba go nagana, botlhale bola ba ka dibukeng ba go tshwara dilo ka pela. So go kgwetse le gore wena mogwera gago ke motho e leng gore yena botlhale ba gae ke bone bola, o very very intelligent. Obviously o tla studiša le tše e leng gore di tsamaišana le botlhale ba gage. That is why a kry-a success, that is why lo tša bophelo di mo sepelela gabotse. Ge wena kgwetse le gore intelligence ya gago ba botlhale ba gago ga bo tshwane le ba mogwero la gago, you know gore wena you need to study very hard pele o ka phasa, and o studišitše very hard ga o napo ntšha di-results tša go tshwana le tša gage. Obviously o ka senapa o followa career ya gage, wa re no ka re mogwero wa ka o studiša astronomy le nna e re ke studiše noba o studiša bo doctor le nna ke studiše bona. No, wena o ka se studiše bo doctor because wena intelligence ya gago ga e nape e lekana le ya mogwera wa gago, ba IQ ya gago ga e nape e lekanela le ya mogwera wa gago. Go ra gore wena mangwele a gago ga ba o file IQ yene ba o fileng yona goba botlhale ba o fileng yona, ba tseba gore wena o swantse o studišeng. Lebelela gore na wena ke eng letse le gore you are very good at them, you are very much good at them. Ke nyako no go fa mohlala, go na le ntho re bitša gore ke stand up comedy, batho ba bantši ba thoma go e dira matšetšeke. E thomile ke few people and a kgwetse le gore go a tlala di-stadium, batho ba ya ba tlhalela motoki le mo di-YouTube re theeletša jokes tša bona ra tshega. Ke talent ya gage motho ola, and talente la gage it's natural, a sa yele le sekolong, and a kgwetse le gore yena motho nna ka tlase o ba sa nape a le that intelligent, but a realize talent ya e tšwa mo molomong ga a bolela fela batho ba tshega. A namare yes ke ka mokgwa e le gore ke tlo dira tšhelete ka gona, and motho ola bile o ba successful because o kgone go followa talent ya gage, o ba very very rich go feta o no a leng intelligent, o no la tsamele a studiša bo doctor. Ke example ke nyaka go fang yona. O mongwe well a na botlhale bola ba go dira di-jokes tšewe, mara botlhale ba gae bo mo matsogong, talent ya e mo matsogong. Go ra gore o motho e le gore o ka kgwetse le gore o swantse o dire mebereko ya matsogo, ke mo le gore wena success ya e tla tšwa gona. Ka re go tsamaya thoma o kopisa mogwero la gago le gore ke a comedian, a natural one, nto ngwe le ngwe e bolelang fela re a kgwa ka ditshego. So wena o leka go ngwala dilo fase, and then wa kgwetse le gore o ipotsa gore okay maybe ke tla bolela dilo tše ke dingwe le fase ke tla bolela tšona batho ba tla tshega, o tlo leng di agatenyana batho ba borega, then from there batho ga ba sa tla le gotle, and then ntho ela e thoma go gobatša mo pelong gore I tried to do this but I was not successful. Ka baka la gore ntho e it's not for you, wena o dirile dilo tše di wrong, o followile talent ya motho o mongwe, ga se o followe talent ya gago o ya ka mokgomangelo wa ba o file go yona. So as long as wena o followa talent ye mangelo wa ba o fileng yona, dilo tša gago di tlo no sepela gabotse. Okay, when coming to dilo tša marato ke bona dilo tlo no sepela gabotse, ga ke bone anything, ke no bona lethabo fela ka mo gae. Lethabo leo le ka disturba ke ge e le gore kgwetse le go na le tšeno ga di diragala botse ka ra bophelo, a kere le tše le gore di a o kwatiša, and wena wa dumela that spirit of anger e go affecta, e go aparela, then ke mo e le gore e tlo affecta le taba tša marato, ditaba tša di-relationship, e tla affecta relationship ka mo gae. Ka gore go kwatile go fitlha ka mo gae go tsena fela ka lebati, then ntho ela energy ela e aparela ka mo ntlong ka moka, e aparela everyone. Then wa kgwetse le gore le ge ngwana a dirile mistake o monnyane fela, then o thoma o kwata, then o thoma o rogana,
then ka ga ya ga o sa ba bose bana bala ba sa kgona go bala ga ba sa kgona go concentrate nto ile ya ba affecta. So ke tše dingwe tša di-mistake tše le gore re gotse re di dira goba batswadi ba rena ba gotse ba di dira ba sa tsebe gore dilo tšela ba dirago di a re affecta, di affecta bokamoso ba rena. So ye ke nako e la gore nna le wena we learn from those things, those mistakes, and ga re sa di dira di-mistakes tšela. Cleanse your space, cleanse your energy, and then ntho ngwe gape e le gore e tlo go thuša gore wena o kgone go realize talente tša gago, e tlo kgona go thuša go realize di-business ideas tša gago, di-creative ideas tša gago, botlhale ba gago. Ke ntho e la gore o fele o spenda some time alone. O se ka nyaka gore wena mo leng gona ka motlha o le surrounded by people, o kgwetse ka motlha wena o ka re ga bakgotsi ba bantšintšintši goba ka re batho ba bantšintšintši. Nako tše o khutšang fela o ba nnoši fela ke nako tše le wena o robetše, but the minute o tsoga then go tla o go tla o ke phone call jalo le jalo ke wena ke le emema ka mehla o tša di-energy tša batho bale ba bangwe ba tla mo go wena le gore kore ba nyamile dilo tša bone tša bophela di sepela gabotse, then yona emotion ele ya go nyama e dirang ya go affecta, ya go aparela le wena o ne go thoma o kwa mo moyeng o kwa o nyamile. Then ge o ka o nyamile then ga o sa kgona go pay attention to other things, to important things in your life. O thoma kore ntho ela go nyama mola o dia go shifta monagano wa gago, ga o sa lebelela mola swantse o lebelele gona o lebelela the other side. So e ba le nako e la gore o fele o ba o nnoši ka mo ntlong o no ba tee o ke kgopole goba motlho mobile o ntšhe kore menagano e mentšintšintši ka mo tlhogong ya o ntšhe, e ka ba di-negative thoughts, e ka ba go nagana ka batho ba bangwe lo tse ka moka tsona o dintšhe o se ka kgotsa o spenda most of your time o dutse o nagana ka success tša batho ba bangwe. Dula fase o nagane ka wena gore na ana wena success ya gago o nyaka gore e be e feng, ke eng le tse o nyaka go di fitlhelela ka ra bophelo, and then thoma go bereka around those things. O ntse o fela o invite mangelo ya gago o ba kgopela gore ba o guide, o ntse o fela ba botša gore ke plana o dira 1 2 3 ana can I be successful ge ke dira ntho ena, o kry the answers. Ke dilo tse o santse gore o di dire. Ke a leboga.